Kastala ti biag! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. Aggaget ka ngagtrabaho, tapno ti biag mo, umasinso. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biag! Nenita, ayan ngay dagiti apo ko. Apayati dakmot lao may sabtunan. Siya kon, ti umay mang sabat kada kayo, nanang. Ay dagiti apo ko, ti kayat ko nga umay magsabat kanyak. Ayan da, aya. Adada nga rod ije unog. Ay kunak man no agay ayayam da ijeruar. Ay nananang, dadakulan dagiti apo ko yo. Ay, nagbit da di makal. Kastala ti biag ananang. Tagtultulid mo ti aldaw. Ay, nagbiitan ti panagtulid ti aldaw. Nanang, dagiti apo ko yo. Nay, apay ngay, tanakadumog damot latan. Anya ngay tinagan dagito'y apo ko. Anje, Juna, adda ni Lola yo. Lola, Ay, Jona, adda ni Lolam. Lola, Nay, nagdumog damanan. Kaslasan da maragsakan nga imayak Anyaya ti aramidon da, tanakadumog daman. Ay nananang agsel-sel funda. Iso day tapinpindutan da. Nanang. Ay, kunak no umay dagmano. Oy, Anjay, Juna, umay kayo agmanukin ni Lola yo. Manang Angie, agmano ka kano? Sikan ibang nakpay laong. Na, anyan ti mapaspasamak dito'y lobong, ninita. Apayakas to'y matan. Dayta nilakay ko, nanang. Ayan na. Lakay, agsao ka man mo. Adda ni nanang. Yo! Anyayo. Ay, adda ijay salas nanang, nakaigda. Ay, aksil-silpon matlaang. Kasta dagiti kabalay ko ita. Nakadumog dalaang ang agmalmalam. Ay, saan da pa yan nga amaw nga agmano? Nilakay ko, awan ti amunang aramidon no saan nga agsilpon. Apay ngamin nga imuso ti kasta. Ay, wan nga rod nanang. Kitain nyo nilakay ko. Naka-aircon pa'y. Anjay! Anjay! Apay ayab kayo nga ayab. Ayab nga! Itaakla nga agayab. Inka man alaan jawalays. Ni Jonah matan Apay asyak ti ibaon nyo. Ni Anjin Ay, siyak man laangan ti mapan mangala. Tanay kababain mo't kada kayaw. Nagsabot kan tumat ngamin. Si kakit di Day talag cellphone ti ammom. Nakarkaro ka Di mon tupay amo nga aramidan ti assignment mo. Nagsao dyan na laing. Si kan tupay, puro 75 ti grades mo. Lakay! Lakay, kunak! Kunak. Masapul nga ulitan nga ayaban ka. Ibataman nga min data silpon mo. Di ka pa'y makasaritan anasayaat. Agdi-games ak nga, Rod. Ada papanak. Iyag da inton madamdama jebil ti kuryentay. Ang mga nunakadumog kanto man latan. Di mo mangag ti panagayab di agiwarwaras iti bail. Mangag ko, bakit? Apay kit din asaan. Ay una yun aya, tadi mo pa'y ngamin maibabaday ta silpon mo. Ala, mapan kan ijay papanamon. Masapol pa'y aya abilinan nak. Amok ti araramidaw. Pare, adda ko maibagakan ka. Pagsaya atam daytoy. Ay unay kan pare. Naaba ka kun. Sayang jay pustak. Sayang. Niya ka matan.
Busy ka mo't dita cellphone mo, pare. Anya aya ti bagam, pare. Umay ko ibaga. Ano, kayat mo? Ag-apply kan iji opisina may. Kasapulan da ti may sapay a driver. Ay, anya kamatan, pare. Sayang manen. Ah, Naaba ka manen. Sayang nga talaga. anya nga pare. Interesado ka kaday? Ay, unay kan, pare. Anya aya ta ibagbagam. Saan kan samot nga interesado pare? Ibabampay ngamin day ta cellphone mo. Ha? Ni Mami, agik ikis. At pukpukaw, amang ano na tinag. Oh, ni mami yo. Naan ano? Intay kita anan a Daddy. Mami! Oh, apay bagat. Kunami no natinag ka, Mami. Nakatakder ka mo't lagayam. Overacting kamat bagat. Permi mat ikis mo. Ay, kasano ajak agikis? Kita man day to'y babayadan tayo iti kuryente. Kita ni. Apay aya. Umanay ka di aya day ta apagikisam. Nagdakkel ti bill tayo iti kuryente. Pangalaan tayo nga iti pagbayad tayo. Oo, saan kayo nga agkikinita nga agama? Daddy, nagdadakkel mo tundag iti mata ni Mami. Makapada naggayam no agungot ni Mami itan. Sika Chudorico! Apay nga itudunak matan. Ala, kinompleto ni Mami tinagan ni Daddy. Agtrabaho ka! Awan ti pagbayad tayo iti kuryente. Kat agtrab-trabaho akmat bakat. Anya ti trabahom? Dayta online gaming? Isardeng mo day tawon no saan? Ha! Bilangan ka, Chudorico! Isardeng mo dayta! Oy, bawal ka nun ti ag-cellphone kuna ni Mami. Bawal ano maamuan na? Usaran tala ka no iti module ta. Kat si Kangay. Italaang mat. Ipulong kan tupay. Ipulong nakta ipulong kamot Sige, tano awan riri. Awan pinulungan. Game! Ag-cellphone ta, aging kat kayat ta. Anjay! Umay ka man dito! Oy, ay ayaban na ka ni Mami. Shh! Di ka tagtagari. Di na ta makita dito ayan ta. Yuna! Umay ka man! Shh! Saan tang at pakpakita? Tapno ni Daddy ti ibaon na. Di na mo nga at datalaang ditoy. Lakay! Lakay! Chudorico! Apay, bumugkaw kapay. Hayawanan! Jakon maibaon dagiti anak mau. Itaypay nga ayabak nga ayam. Ngam awanda, saan da sumungsong bat? Apay aya nga main. Ibaon ko nga rod ida nga aglinis ijay silid da. Kantulungan dak nga aglaba. Agar aramid da iti project da. Agar arami da iti project dawan no agsil-cellphone damanan. Ala, umay ka. Ne, apay asyak ti ayabam. Si katimang tulong kanyak nga aglaba. Jak final pass da ito online game ko. Nukas ta awanan ti mayat at tumulong kanyak kada kayaw. Madamdama, lepasak lang da ito'y. Day tati bilmi iti kuryente nanang. Mano aya. Ay, jak unay mabasa. Inem aribo nanang. Ay, nagdakulan. Wan nga rod, 2,000 laang iti. Ngam ita, inem aribon. Agasamat ngamin ngay, di agmalmalam kan agpatpat nagngagir irkon dagiti aga amak. Ay, kabayada mon Awan pagbayad ko nanang, tawan mo trabaho nila kay ko. Dayta katirigat na. Wan nga rod nanang, ay na agbayad akpay iti bil ti danom. Ay, anya nga iti maitulong ko kan ka. Tilang may bagak. Ibaon mo nila kay mong agtrabaho. Sana rumbang nga si kalang ti mangibaklay kanag iti problema yo. Mami,
Ni Jonah, agsangsangit. Madama kang agluluto. Di na umay disturbon dito eh. Pinagsangit mo man siguro na. Nasakit ka no ti ulo na. Dayta, kasi cellphone nyo. Ilang mga dakto pa'y ngamin. Adda ijay, nakaidda ni Jonah. Talaga nasakit ka no ti ulo na, mami. Ingka na ipadoktor ni Jonah, bakit? Mangtid ka, iti pagpadoktor na. Pangalak nga iti kwartak. Kunak man no adda kwartam nga agon online games. Kanayo nakamaabak. Kat anya ngay nga rod ti planom. Anya plano? Tila damdamagam. Awan apulos planom. Di mo planuan ti agbirok iti trabaho? Awan pa iti plano dayta, bakit? Kat kaano kantong agplano? Inton naputdan tayon iti silaw kan danom. Anya ti ko na je Doktor Jonah. Iso ka no nga agsaksakit ti ulok. Gapoy ti kasi cellphone ko. Nangaton ti grado ti matam. Iso nga addata ita dito'y pagpaaramidan iti eyeglasses tagparukudtan iti sarming mo. Ay, isumot lagayam adya kon makabasa no adayo, mami. Ne, apay ngay. Awan matandanom dito'y gripo. Awan mo't silaw, daddy. Brown out. Siguro Sapay saan ko na-charge de cellphone ko. Amangan no agmalmalom day ti a brown out, daddy. Bakit? Aginggat anya nga oras dito yung brownout aya. Sapay nagpudot. Awan aircon. Damdamagam lakay, no aginggat anya nga oras daytoy brownout. Wan talobat jay cellphone kon. Aginggat makabayad tayo iti bill. Ha? Anya? Saan ka nagbaybayad? Kat, awan mat pagbayad ko. Iso nga anusan nyo ati agpaypay, ken agaramat iti lampara iti rabi eh. Ay nalakay, aggagatang agtrabaho. Tapno ti biyag tayo umasenso. Oy, papanam Jonah. Agliblibas ka manan arumwar. Inak lamaki ay ayam. Tulungan nak pa'y ngagsakdo. Awan pagluto ni mami. Apay nga agsakdo pa'y laang. Adamot danom tayo dito'y balay Awanan! Naputod ti kuryente kan danom. Tasaan tayo ang nakabayad? Iso nga umay ka. Agsakdo tapay. Sakbay amapan ka maki ay ayam. Darasan nyo apunuan daytoy drum dito'y unag. Kastamutan jay drum ijerwar. Nagadumot ton, mami. Ay, saan kayo agreklamo? Rumwara kon, mami. Inton madamdama. Ala, umay kan. Inta pa nagsakdo. Makapabannog tiyag sakdo. Si kamot timang puno iti drum di tarwar. Ay, nagrigatan ti kastoy abiyag. Aganos kayo Nagnamay kayo iti. O sige, inak agbirok iti trabahok. Tapno makabayad tayo iti kuryente. Rumbang laang. Nasaya at mat na nakapagpanunot kan. Ay, jak maanusan ti agpaypaypay amaturaw. Pare, Apay pare. nasaya at matalimabas ka dito'y balay. Mapana kon iti trabaho pare. Aywan gayam. At dapay ka di bakante jay kumpanyayo. Isarak nakman. Kayat mo asawon pare. Kayat mo ti agtrabaho? Wan pare, kasapulak ti agtrabaho. Sige pare. Agkuyog tan amapan iti trabaho. Tapno agpa-interview ka. Wan man pare, agyaman ak unay. Jonah, adda nagsardeng a tricycle iti sangwanan. Ni Lola. Ha? Sige, umay ka. Inta sa batan. Lola! Ay, nasaya at mat, ta sinabat dak. Apok. Agmano kami, Lola. Kaasyan na kayo ti Diyos, apok. Siya kundi mangawit ay tabagyo. Lola. Ayan ni Mami, yo. Napan iji palengke, Lola.
Ni Daddy yung ay. Napan nagtrabaho. Ay, nasaya at mata. Adan kuryente yo. Addan Lola? Ay, nasaya at no kasta. Ay, puro kayo mat ngamin cellphone. Saan Ay. itan, Lola? Tumultulong kami ni ti trabaho iti balay. Rumbang laeng Kasta, ti rumbang nga aramidan nyo. Tay kun ada nga rudan. Aggagat ka nga agtrabaho. Tapno ti biyag mo, umasinsaw. Wen, Lola? Di kay agsadot-sadot. Tapno sumaya at ti biyag yo. Ditan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Aggaget kang agtrabaho, tapno ti biyag mo, umasenso. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti mat direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kenda ito'y ngestasyon Kastala ti biyag! Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.